Hello po, Sis Jella. Baka pwede po kayo mag-sound test muna. Hello po, Sis Jella. Sound check, mic test, 1, 2, 3. Tinig po. Tinig po. Klaro po, Sis. Okay po, mintain nyo lang po yan, Sis. Salamat po sa Diyos. Brad, pwede po pa-assign na interpreter po ng English? Sino ang interpreter? Kayo po? Opo. Sige po. Bali, sino po ang mananalangin ngayon?
No po, Sis Jella. Sound test po ulit, Sis Jella. Sound check mic test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige po, okay na po yan. Okay, Pastor suggest. Brethren, before we proceed in our prayer and consecration to God, let us all together prepare ourselves. We will sing a few number of our hymns before we proceed in prayer. Let us all together sing with grace in our hearts. Hymn number 50.
Brethren, let us all together kneel down and pray. Our Father God in the heavens, in the name of our Lord Jesus Christ, Father, we, your humble servants, kneel down before your holy presence. We are giving thanks for this good opportunity you have granted for each one of us to fulfill the duties you have entrusted to us. Thank you for giving us this new day, for continuing to lend us life and strength, and for the new mercy. We are grateful for all the bountiful blessings and graces that we receive from you. Much more, Father, for the peace that we feel in our hearts and minds because of the righteousness you impart to us through your preacher that you have sent. We are grateful, Father, for all the love and care that you make us feel in every day of our lives. Please accept our wholehearted thanks unto you. Despite all your goodness, Lord, we admit that we make mistakes, that we have shortcomings. Please have mercy upon us, Father. Now that we have forgiven those who have also fallen short against us. May you never tire in correcting our every step. Please cleanse any filthiness that you see in our beings. And may you send your Holy Spirit to guide each and every one of us, Lord, especially as we fulfill our duties. We know that we cannot do it alone. Please help us. May we do it in accordance to your holy will. You, Father, may you please also send your Holy Spirit to open the hearts and minds of praising and glorifying your name. Father, we have requests in our hearts. We believe that you know what our situations are. You know our hardships and our problems. We trust that you know what is best for each and every one of us. We also ask, Lord, that please may you look after each one of us this day. Guide us throughout our works, throughout the whole day. And may you look after our preacher and continue to give him graces to continue in the propagation of your holy words. Father, in your almighty hands, we entrust to you our lives and our works. All praises and glory belongs to you, Lord. We thank you once again in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
O teu
pessoas na onda de perturbação e abundantes doutrinas de homens estão de um lado para outro buscando calmar, mas em todas as noites se pode escutar. Verdadeira é a igreja de Deus, somente em Cristo
Sumaatin pong muli ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapwa-tao, sa lahat po ng panig ng mundo na ngayon ay nakatunghay sa palatuntunang ito. Bago po tayo magpatuloy, sama-sama po kaming muling nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po kami sa isang panalangin ng pagpapasalamat sa Diyos. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama naming dakila, galang-galang at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, lumalapit kaming muli sa iyo, Ama. Taglay sa aming mga puso ang pagkilala sa iyo ng walang hanggang utang na loob sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng buhay at pagkakataon at ng lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po, Ama, sa haplos ng pagmamahal mo na amin pong nararamdaman sa araw-araw ng aming mga pamumuhay. Nakikilala namin, ikaw po ang kapangyarihang nagtatawid sa amin sa araw-araw. Sa kabila ng maraming pakikipagbaka ng buhay na amin pong kinakaharap, malapit kami sa iyo, Ama, minsan pang humihingi po ng tawad sa aming mga pagkakasala. Ngayong nagpatawad na kami sa mga nagkasala sa amin. Basbasan mo nawa kaming lahat, Ama, sa oras na ito. Maawa ka po sa aming mga kapwa-tao sa iba't ibang dako na nakatunghay sa palatuntunang ito, Ama. Sana sa pamamagitan po ng magiging pag-uusap-usap namin, pagtunghay sa iyong mga salita, mga buksan ng aming mga puso, makakilala kami, Ama, ng halaga ng iyong mga salita na sa buhay na ito, hindi kailanman namin mararamdaman kami nag-iisa kung naririyan ka, Ama, kumikilala kami sa iyo, na ikaw ang Diyos na mahabagin, nakahandang laging sumaklolo at makinig sa mga taong buong pusong nagtitiwala sa iyo. Marami na sa aming mga kapwa-tao, Ama, ang naliligaw na ng landas. Mayroon nang hindi naniniwala sa iyo. Hindi ka nila nakikilala. Panginoon, maawa ka po sa kahit sa maliit na paraan lamang sanang ito na pinagsisikapang magawa ng iyong mga anak, makapagbukas ng kalooban ng aming mga kapwa-tao upang makakilala sa iyo at manumbalik, magsikap na matuto ng iyong banal na kalooban para sa ikabubuti naming lahat, pati ng aming mga mahal sa buhay. Basbasan mo ang aming henerasyon. Sana, Panginoon, magbigay ka ng daan upang sila'y makakilala rin ng iyong mga katwiran. Ang lahat ng iyong mga anak na katulong at kamalasakit sa paggawa, kaawaan mo kaming lahat, Ama. Ito po ang pinakamalaki naming pag-asa sa buhay. Isa kang Diyos na maawain na aming nakilala at pinagsisilbihan sa buhay. Sana minsan pa samahan mo kami at pangunahan sa aming mga paggawa. Pagharian nawa kami ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.
Ang kapayapaan po ng Diyos ang manatili sa ating lahat. Kami po ang members ng Church of God International. At live po tayong napapanood ngayon dito sa UNTV 37 at sa official social media account ng Members Church of God International o MCGI sa Facebook. At naka-live stream din po tayo sa MCGI channel sa YouTube. Mula po dito sa Pilipinas, isang magandang gabi. Ito po ang MCGI Cares. Ngayong gabi po makakasama natin bilang virtual audience ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI Malabon City Chapter, ang Members ng Church of God International, dyan po sa lugar ng Malabon upang atin po namang makasama sa pag-abot sa ating mga kapwa-tao. Naroon po ang ating representative si Brother Joshua Abdul. Brother Joshua, magandang gabi sa inyo dyan sa Malabon City. Yes, Kuya. Isang pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan mula po dito sa Malabon. At kami po ay matutuwa at nagagalak. Papasalamat po kami sa Diyos dahil
Kabilang po kami sa ganitong mga gawain sa programa po ng MCGI Cares na kung saan ay inaabot natin ang ating mga kapwa-tao upang may paabot, may padama ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang mga pagmamahal at pagmamalasakit. At iyon naman po, Kuya, ang pinagsusumikapan ng mga kapatid sa dakong ito na makasunod sa kalooban ng Diyos na iyon. At dito po, muli sa MCGI Malabon Chapter, kami po ay bumabati ng isang magandang gabi sa iyo, Kuya. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Brother Joshua Abdul, at pagbati po sa inyo dyan sa Malabon City, kasama ng atin po mga kapatid sa ating virtual audience ngayon. Salamat sa inyong participation at kasama ang lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig. Patuloy po ang members ng Church of God International sa pagsisikap na maging maliit na kasangkapan, makarating sa ating mga kapwa-tao ang kabutihan at ang paglingap ng Panginoon. Wala po tayong pinipili na atin pong aabutin at tutulungan. Kung ano man po ang aming maipagsisilbi, kami po ay nakahanda sa tulong at sa awa ng Panginoon. Pagdamutan niyo po ang aming makakayanan. Ito po ay aming tinitignan na isang obligasyon sa harap ng Diyos. Bilang isang Kristiyano na maging maliit na kasangkapan ng Panginoon na ang kanya pong kabutihan ay maiparating sa ating mga kapwa na nangangailangan at sa mga kapwa-tao nating kailangan po nating abutin at tulungan. Marami pong mga bagay at pangangailangan ang sinasabi na sinasagot ng salapi, yung pagkain, pananamit at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ngayon po ay yan ay binibili gamit po ang pera. Pero meron pong ilan na ginagamit ang pera sa hindi mabuting bagay. Alamin natin sa banal na kasulatan paano ba ang marapat na paggamit ng salapi. Pera. Sa pamumuhay nating mga tao, ito ay isang bagay na may halaga. Ang pera ay karaniwang tinatanggap na pangbayad sa anumang kalakal o mga serbisyo at pagbabayad din sa mga utang. Ginagamit din itong pambayad sa buwis o taxes. Ang primary function na pagkakakilanlan sa pera ay para sa medium of exchange, unit of account, store of value o kadalasan as a standard of deferred payment. Ang kasaysayan ng pera ay kinapapalooban ng pag-unlad sa buong panahon ng sistema that provide the function of money. Sa loob ng libu-libong taon, the material form of money has changed considerably. Mula pa sa barter trading, from cattle to cowrie shells, hanggang ang rounded money o first metal money coin ay ginamit sa China. Ito ay bronze and copper cowrie imitations. 600 BC, nang ang first official currency ay minted sa Lydia, na isang lugar sa Western Asia Minor. Ito ay ang Mesopotamian shekel na pambayad sa kanilang mga hukbo. Ang paggamit ng paper money ay unang na-develop sa China sa panahon ng Tang Dynasty. Ang paggamit nito ay lumaganap sa Mongol Empire or Yuan Dynasty sa China, hanggang ang mga European explorers tulad ni Marco Polo ay nagpakilala ng konsepto ng paper money sa Europe during the 13th century. Makalipas ang maraming taon, ang first banknotes or paper money ay ginamit noong 1661 by Johann Palmstruch, the founder of Stockholm's Banco, isang private bank under state charter. April 2, 1792 naman, inilabas ang US dollar. Ang unang opisyal na American currency ay silver dollar. Ang mga tao sa panahong ito ay kailangan na magdala ng kanilang mga silver to the mint to be coined. Taong 1816, ang ginto ay ginawang opisyal na standard of value sa England. Kaya kahit ang paggamit ng banknotes sa England at sa Europa for several hundred years bago ang taong ito, their worth had never been tied directly to gold. Dahil sa matinding worldwide economic depression ay nagkaroon ng tinawag na Great Depression sa taong 1929. This also marked the beginning of the end of gold standard. At sa taong 1971, ang gold standard ay tuluyan ng nabuwag to curb inflation. Ito ay nagbigay daan upang ang bawat gobyerno sa bawat bansa ay makapag-print ng kanilang pera as they wished
dahil hindi na kailangang magpakita ng gold reserves. Ang first bank-issued credit card ay naimbento ni John B. Jeans of the Flatbush National Bank of Brooklyn in New York noong 19 bank customers and local Pasti kibla na po ada mo elabana wa ese han amesule mamala watem azase bakra kala pasti kibla sikila uja internet pa ganya uzazan koma alo online ganya uzazan koma. Sa taong ito, ang euro banknotes and coins were introduced in 12 countries with a total population of 308 million. At sa taong 2008, ang contactless payment cards ay ipinakilala sa publiko. Sa taon ding ito, nagsimula ang cryptocurrency ng Bitcoin. Sa kasalukuyang digital age, Apiyama ha uja cryptocurrency Bitcoin zazangoma ye uzana asia chide dala digital pa o na un plan alo chodran siawo la mokpomba wa pasala achoma kala mya pa yi simenela la nano amesia sia edifia na amanye to alo kesnote as a measure of societal well-being and sustainability. Pero tulad din ng ibang mga bagay, tayo ay may option na gamitin ang pera sa mabuti. ake abala nu bopo akpa kuma Ano kaya ang sinasabi? miezana gawoni edranya ni alo fon o nyaka ngolo kokula blo na eva agakwe nyango na eyi yaduma agakwe kesnonula una na amo ungla mauba sumatas me haga do badala alasu do baday nyesi Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. nu eva me biacho Itayo mo mauba sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Sabi ni Agor, dalawa lang ang hiling ko sa iyo, Panginoon. Ilayo mo ako sa walang kabuluhan, sa mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng masyadong kahirapan o karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo lang ako nung kailangan ko kasi baka pag nabusog ako, magkaila ako, kalimutan na kita at magsabing sino ang Panginoon. O baka kung maging dukha naman ako, maging magnanakaw naman ako. Kaya, ang panalangin nenya ni magadi po akpa ahasa aglobna makenya apato ha o basi haga tudala awon kun labana anye ba amadunu utipo uzu kasnotola kasnonu gadalo sila akala ungla mauba magado alia ula labana agala enana na tramo enya monu siji na to atramo acho nyateƒelagbo Timoteo ate pipi ego elabena nuvo kata peke enye galolo si yoma mo amado di ewo tremo to xɔse la gbɔ ewo tsɔ nu xaxa geɖe na wo ɖokui flofloflo nyasia eme kɔ ale gbegbe galɔlɔ la enye bɔdi wɔwɔ geɖewo ne amewo wole edim la wotra mɔ to xɔse la gbɔ ewɔne be ame aɖewo ŋlɔ Mawu be ɖe gata azɔ na míawɔ nugɔmekuku dzɔdzɔnyenye nye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti le míaƒe dzodoƒe se sɔsrɔ̃ si gbɔna la me. Míawoe nye MCGI la míele míakpem va míaƒe dzodoƒe se nusɔsrɔ̃ si wɔ ge míala la ɖe Mawu lɔ le ƒedzinu ewoa ƒe ŋkeke la tɔƒe ɖekea si nye Juda nye Ghana ƒe gaƒoƒoa ɖiga 11
kami choji jo banyak blo hele miakpe pe mia awoda kaklimi lebe mia dagba kwa cho jojo nyela nuti ngro neva mia papa Yesus pasau aso nye pe mi hambe mia ala mia pa MCGI channel ai subscribe nam mia mena amu afima mia tung akbo no so vovo cho agbomenyawo ble alesi o jebe mia no agbe la ngoko ya pe nyalan yela no phone to reproduce o katanuti eta subscribe na MCGI channel la no fomo vivo gali ya tung akbo kafu hajiju la afima si ya tung asa amado blonabe jima totro la uwone de yi mamlema enye nya gboglo siwo blona na pinagsisisihan bandang huli. Katunayan, marami na pong buhay ang nasayang dahil ubena trojima la nuyi sa mga bagay la nya tepo mala amagado pa agbe yida baglema eswonya amu paza oza upa agbe no o manya hana nusina jela o yetami onu gomo kukuada chomya no vi amabatombo ba nukany upa susu alo nukanuti ususuna la be yewa awo na wanye be esie nyamya panu kakamame la anyigbanji nuka wo gemya la na mya kponya siwo Blaɖa paano ba natin dapat nagugulin ang ating mga buhay planya se Biblia la gbo sa mundong ibang aleke wo jebe mya za mya pa agbe la anyigbanlaji tayo po'y esime mau na mi mon popola at sa mga bagay namang sinasabi ng na mya ku ego nya siwo Blaɖa ple nya si kokwela gbo cho nya siawo nuti na esenye wonu kakamamle la anyigbanji la nukelawo If today was my last day, what I would spend time with my family, like make sure we're all together and just do what makes us happy, which is eating and just talking together, because that's how we fellowship and enjoy each other's company, just with food and happiness. And that's what I would do if today was my last day. If today was my last day, na egbe nye nu kakamamle la live here my whole life, well, I'm gonna stay here. Yes. Pick a destination and just book a flight, go overnight, and spend that day like in paradise. I go to the beach with my family. And then what else? What do you want to do, babe? mai ada sa punya mau akpo What we want to do? We want to go in the beach? mia ida beach alo achia futo aba akpo jijo Yeah, that's the way. ese mau Head home and hang out with my dog and my ma mai apama afa fafa ple nyepe avu nyepe adadi ple nyepe aziavi ma apung ple nyepu mau kata ple honyu kata eye ado baba inawo ada akpenawo eye miadunu akpo jijo Kailan yung tiempo, mga kapatid, na yung buhay natin, ihandog natin sa Diyos. Ihanda natin kaye ojebe miacho miapa agbe anamawu Kristo dahil sa ibang alaba miano klalo bane miapa agbe bu de Kristo ple nya miata alaba miacho miapa agbe ana Kailan yun? Basahin natin de Kristo ple nya miata kaye wa anya binam yakli Alalahanin mo rin naman nya glola ang tabi inilalang pe sa iyo sa mga kidaka kaarawan don ng ku iyong wala nakaraan. jila bo de kapimen Bago kekuma dumating ang mga hafi masamang nan araw kekavo naba at ang mga eye taon ay pasunu la lumapit, progala ba sa iyong umaje sarili, yenu ola na walang gogo katuluguran sa mga yaon. Sa buhay, mga kapatid, mayroong tinatawag masasamang araw. Ang pinakamagandang tiempo
le agbe me la, woyɔ nan ŋkeke aɖewo be ŋkeke vɔ̃wo, ɣeyiɣi si nyo be míatsɔ míaƒe agbe ana alo be míagalɔ míaƒe agbe ɖe Kristo kple nyanyuia ta. Ɣeyiɣi si nedze la, ɣeyiɣi si dze woawɔ esia, eye nye wò ɖekakpuime ŋkekewo me. Le wò ɖekakpui ŋkekewo me, nàɖo ŋku wò wɔla dzi. Le wò ɖekakpui ŋkekewo me, hafi ŋkeke vɔ̃wo nava kple ƒe si ele gbɔgblɔ ge le be medze ye nu o la na agogo. Ɣeyiɣi si nyo la, eye nye si me le sɔhɛ me, mekpɔ ɖe srɔ̃ o. Ne mekpɔ ɖe srɔ̃ o la, anyo be nàdze Aƒetɔ la subɔsubɔ gɔme enumake. Azɔ Salomo ƒe agbalẽ ta ɖeka ƒiƒi eve, ke boŋ ekpɔ dzidzɔ le Aƒetɔ la ƒe se la nu, eye wòdea nugble le eŋuti zã kple keli. Eya ma ɖi ati si wodo ɖe tɔʋuwo to si tsena le etse yi, eye eƒe aŋgbawo melu axe o. Nu sia nu si wɔna la, ewɔnɛ wua enu nyui. Dzidzɔkpɔ nye wònye be nàbu susu tso enu be agbe si Mawu le mía nam la, míate ŋu azẽ le eƒe lɔlɔ̃nu la nu. Nu siwo Ŋɔŋlɔ Kɔkɔe la gblɔ, ale be míaƒe nuwɔnawo kple míaƒe agbenɔnɔ la na anɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu la nu. Nu ɖeka ɖe si ta míele mia kpem ɖo la, mina míasrɔ̃ nu atso Ŋɔŋlɔ Kɔkɔeawo me le Biblia, to mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo dzi. Ake la, míva mia gbɔ, míegale egblɔm ake be le ƒe dzinu ewua ƒe ŋkeke 30 me la, mina gamevi aɖe mí ale be míaƒo tso míaƒe xɔse ŋutinya na mi. Ay maibahagi namin sa inyo pong madinig, at kayo na po ang bahala. Míele esia wɔm be míazi ɖe ame aɖeke dzi o, ke boŋ míaƒe dɔdeasi nye be míana míase míaƒe xɔse ƒe ŋutinya la, eye míade nugble le eŋuti, nusɔsrɔ̃ si srɔ̃ mí le. Language na maaari po ninyong mapakinggan ang atin pong Eye ginagawa. gbegbɔgblɔ vovovo bla eve sɔŋ zã míele si míate ŋu ase nufiafia le wo me. Gbegɔmeɖeɖe vovovowo li ne eva míaƒe gbegbɔgblɔ hã ƒe akpa gome. Mele mɔ kpɔm be miawɔ ɖeka kpli mí, eye miana mí mɔkukpɔkpɔ sia. Azɔ, na míakpɔ xɔse ƒe ŋutinya aɖe tso hamevi aɖe si le Mawu ƒe hame la, eye ame si ɖea ƒu ale gbegbe wɔa nu madzemadzewo, gake esime wòse Mawu ƒe nya la, eƒe agbenɔnɔ trɔ. Mina míaɖo to ase eƒe nya la. Dati akong sigat at Inshallah, mabadrai menye wanu madze-madze medze o. Va hokuvanu. Ne mexɔ esia o la, matsu kɔmo na wo. Eye drɔg zazãwo hã kple nuwɔwɔ bubu aɖewo ma. Megbana ame siwo drana amatsivɔ siawo, fina woƒe amatsiawo kple ega. Esi ame anyi be metsɔ eƒe ga la ele fu ɖem na, eye meɣla ɖokuinye ƒe eve sɔŋ, eye metrɔ va Nɔviŋutsu Daniel gbɔ le ƒe 1990 me. Aleke ne fɔ nɔvi? Ne se Mawu ƒe nya? Mese. Makpe wo ava Biblia ku ɖe ko nusɔsrɔ̃ me. Eye meva dzesi blemamɔ ƒe program la.
Le mai mala madu ato nɔviŋutsu eli ƒe nufiafia xoxo eye mevana eya afi ma le apale gake edze abe nufiafia mewɔ dɔ ɖe nye dzime o ene wɔa nye nugbegble ma drɔg zaza mawo kple agbenɔnɔ siwo kple bometsinu siwo medze o la mewɔnɛ. Le ɣeyiɣi aɖewo me la nyateƒea dzinyelawo yɔm be gbɔgbɔvɔ ɖe ne ɖo ato nɔviŋutsu Sorianoa. Wɔe vɔvɔ ɖeke mele me o egale nu sia zam. Ɣeyiɣi aɖe la amewu ɖe ale le míaƒe teƒe ma me tsu kɔm nɛ. Eda tu dziegbe si etɔ̃ esime si dzo yina. Nye la nyemenya ale si matsi agbe ne etsua malɔm o. Esi meɖo to nɔviŋutsu eli zama me la, ema yi menɔ aha nom ganɔ amatsivɔ ma zam. Eye ame aɖe bia nya nɔviŋutsu eli, nuvɔ kae wɔm mele ne wòanye be mele to ɖom o, evɔ mevana apali hã. Nɔviŋutsu eli ɖo enu, ɖe nenye nu si nenye vɔa ne wòanye be negawɔnɛ. Ne nutete ma le asiwò be nànya vovototo si le vɔ kple nyuito me eye na agawɔ vɔ la ele nuvɔ wɔm xoxo. Yakobo ta ne kpikpibi andre. Make ewɔ moya na le ɣe ma yi me mele aha nom eye megblɔ be nyateƒe mele susum be le zama me la ma yi me mu ŋutɔ nye susu me kɔ le zama me eye mete ɖokuinye ƒoƒu esime woɖe gbeƒã be wole tsideta ƒe nusɔsrɔ̃ wɔ ge la, ɖo ŋku edzi nyui be medo gbe ɖa kpli wo. Megblɔ be aƒetɔ metsɔ ɖokuinye gblẽ ɖe asiwò me. Ne eɖe mɔ na be mage ɖe wò ha me la, nye ya mayi edzi. Be Mawu ƒe nukpɔkpɔ me la, tsideta ƒe nusɔsrɔ̃ dze gɔme dzo ɖa. Mebia gbe tso dzinyelawo gbɔ. Megblɔ na nɔnyi be nɔnye madogo vie mava. Yina teƒe aɖe mava. Mele nyemegblɔ na ame aɖeke be mele tsideta ƒe nusɔsrɔ̃ sem o. Ame aɖeke o le míaƒe teƒe ma o. Le tanya gbãtɔ me la, medzudzɔ siga yɔyɔ xoxo vɔ. Siga si melé ɖe asi la, metsoe ƒu gbe ɖe tsi. Eyi si me yi aƒe me la, zama me la, nɔnye bia be ɖe negale siga yɔ ma? Be awo. Nyɔnu si dzi mele la, egblɔ ne magayɔ siga o. Ɣeyiɣi aɖe va, mete ŋu ɖo to nufiafia. Hafi woade tsi ta ne ƒe akpe ƒe ɖeka ƒe Dzinuewolia ƒe ŋkeke 12 mea, mebia nane tso Mawu gbɔ. Meva se ɖe esime ma aku la, nye manɔ afi sia. Afi si ne yɔm va la, Mawu ƒe kpeɖeŋutɔ me la, amatsivɔ ma mezana la nyemegazam o. Ahanono mawo nenema ke wo. Drewɔwɔ mawo megbe esia. Le kɔsiɖa ɖeka megbe la, ame si wuna ame si me wɔ dre kpli la mekpoe. Egblɔ be megaɖe zɔ o. Mese be neli kple Soriano. Mekpɔ dziƒo, megblɔ be aƒetɔ metsɔ ɖokuinye gblẽ ɖe asiwò me. Nu si wɔm nele la nu nyui wònye woe. Mese nane le ɖokuinye me be Mawu kpɔ tanye. Ame siwo katã nye nye ketɔ ne esime mewɔ nu si kpli wo la, woko nam. Amewo kpɔna dzidzɔ esime ge ɖe ha la me. Esime va nye hamevi le Mawu ƒe ha me.
mala halama fia magloba po blaba vo de Kenya esie sronya novinya nyonu sronya novi Evelyn ele haba panenyesia na makonya agbono no si cha manovai nya sohe manonola magble adoma mazao hawo no siwo majau yata mala akpa gada dana maunya alesi mala akpa dam hana totrosifa nya agbe malata uyo na Nɔviŋutsu Augusto Palanka ayi esenye nya xɔse ƒe ŋutinya la. Sa atin pong social experiment, meron pong mga tao na hindi talaga Nya paduduk po wada ma amadu lila umatang adu gumawa po tayo ng isang social experiment kung ano ba ang gagawin. nududu vivi o sonya kamala wosi ota ndi waduduk wada duduk waduduk wada nusi miano bi amabato adu wa wada dadad sila gbagba jem. Panoorin natin ang reaksyon ng ating mga kapwa-tao. Ano nubiam la freseto la nududu biam afigo la nududu dram la ale mamia yovi na adunu nududu si vivi la. Mamanya ada kuku plinam agama la asinya ode nuka waka mia ala pada kuku mamanya plina pada kuku nenye mia drame dene be aplia de ma bia deka majibe mana mamia yovinya mama pada kuku no anyi awo ne mia no chitrafise nyu akpa gada now mau na ponu blami now lanu siapu me vimela bia pon wo nu blami nam nyaw ha ahadalaw nyenya jale sinana la asinya manala mane mamanya nuka waka nyala amala miasi o ahonyo dwipo avivio neni miela adrame peso blato wandra e ma bia deka matio mana mamia yovinyela deka mapo dwipo o nyanau amava sa probinsya. akpa gada afika na cho machu kopa ma akpa gada now sia apatola na ponu blani now akpa now anyo ko laba esia wodore nyaji ala nu biam hana ma mia yovia we be my tree now ala ba dolo jalesi nana la sinyala matanga eye ebe de kakoji yo le ebe gloma cho avanao ejijom esima pere no biam tonti la mia
dalam mienya kita jijom to eye eda akpe hanami nya ahadala menye kake esimebie be neni ula edramia bususu anwake bega mal esiko aka jeles bebia chi labre jama dikpo bala nanaka mokpo na nanaka buacho do etepo o ele miayom be miakpo nublanu na de ya na ele edimna mamia yovinya mapodwi ado ma khafada etasia wifa akpe kuya akpe apato na kpo nublanu na non chichia fanu nublanu nam gamalesi eye mamia yovia be yadwi eta etwini bajiba makpoda wonuti ada kuku mamanya madoda sekpo labana no ponyo odikpo eni odrame ada kuku de ma biada kacho bowa mana mamia yovinya afika necho kopa mafia kahwe tawiya esia yo akpe gede apatola na kpo nublanu nao anyu bena kpeda amabubo unu anyu bawo bomu anami ba amarena nao de via panu onu blanu na nenama ka nyonwa ha eta matina na alawu patapala oha akpeda amabubo unu neni nya nudradrasia blato bo andre e ma bia daka ma ba ma tina ma ya yovinya mapodwi po ado daka ko yo akpe gede nao mauna kpo nublanu nao akpe napoy anak po nya matofu pekpe makpo bieto na evila asio so loba na kpada anuti kona kpada musuade onya hala nya matewo dɔmenyonunanadɔ nya kasinoto nya o akene nana susola asinyala anyuba ma awo kpadan uba enya bomwe abia kpadan ya gbogblode libe na wonyila enyike avanawo janesi miatem awo kpadan na mina miakpada un ele bevie be miakpada miano via magbato nuti mawe eye ado etepnami eji lenye jom ma kpadan na mabubo matem ada agoma fukpekpe si menye hama tucha o aka jalesi maladawu omla amadesi nyatuda matem awo kpadan nge uka kele miasi la mauna mila ajebe miatwena sasalama ni onye bena kpada ambubo mau atwe ado etepnawo na miakpada miara bia bato nuti adalanya nusui alonu gaun la miawo kpada nu aje miana nu vava esesena na makau na nanala asio na anala anyu awu bena na amu esiwo globa akpe mauna konu blanu na wala masa jijo popo la dokuya ma jalesi nyata wa kpada mu ana amu bo akpo jijo la ba awe ni magbe ewowo o novio midonku eji maula ele biabia ncho miagbo be ejimi na no miasi
miakpɔ eme na mia nɔvi amegbetɔwo ale gbegbe dze be menye mia ŋutɔ mia ɖokui tɔ ko miadzi o. Ne wobia awu le asiwo la, tsɔ avɔ hã kpe ɖe enu. Efia be enyui gã kekeake si nate ŋu awɔ be wobia awu gake ne tsɔ avɔ la kpe ɖe enu. Elabena awu yi ne do vɔ le wɔm la, atsɔ avɔ atsɔ ɖe edzi ale be nɔvia amegbetɔ nakpɔ dzidzeme nyui. Yeta Kristo gblɔ be ne ame aɖe he wò yi ʋɔnui eye wòbia awu le asiwò la, tsɔ avɔ kpe ɖe enu nɛ. Nu ka ta nana be wòahe woayi ʋɔnui? Tsele si dzinyui le asiwò la, tsɔe nɛ. Eye se nye kristotɔ ƒe agbenɔnɔ nyui. Na ana nu ame bubuwo be woakpɔ dzidzeme. Ne wòanye be le kpɔɖeŋu me, wò kesinɔnu sue aɖe alo wò agbe, wò aze atsɔ awɔ nɔvi amegbetɔwo ƒe hiahiãwo la, míate ŋu awɔ esia eye míakpɔ gome le Mawu ƒe gbedodo la me. Woayra ame si na nu ame la. Sabi nga po, kung makita natin ang ating kapatid na nangangailangan at ipagkait natin yung ating magagawa. Sabi dun sa Nemi kpɔ mia nɔvi le hiãme. ang sino mang mayroong mga Yohanes ƒe agbalẽgba tatɔ ƒiƒiƒi andre. ang kanyang kapatid Ne na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa. Paanong mananahan agbemesia me nuwo le ame aɖe si eye wòkpɔ nɔvia hiã tui eye wòse dzimeɖi heku ŋɔe la, aleke lɔlɔ la le eme mahã? Viwo, migana míatsɔ aɖe kple nu alɔ ame o, ke boŋ míalɔ ame le nyateƒe me kple nuwɔna me. Esia me mi dzesi le bena míele nyateƒe la me eye míakpɔ dzideƒo le eya ma ŋkume. Míakpɔ kakaɖedzi le míaƒe dziwo me le eƒe ŋkume. Yeta ne nane li míate ŋu awɔ na mía nɔvi amegbetɔwo eye nutete le mía si be míawɔe. Dodo tatɔ ƒiƒi andre. Megate nu nyui hiãtɔ ne nutete le nuwò hena ewɔwɔ o. Nu dometɔ ɖeka si Members Church of God International wole gbagba dzem be yewoawɔ. Subɔsubɔ kame mía nɔvi amegbetɔwo le wo alo nu ka me tom wole le agbe me. Ne nane li míate ŋu awɔ akpe ɖe wo ŋuti la, gana mía ado kpo ewɔwɔ hena mía nɔvi amegbetɔ siwo le hiãme o. To Mawu ƒe kpeɖeŋu ƒe nukpɔkpɔ me la, míanye eƒe dɔwɔnu ale be eƒe dɔmenyonyi nade mía nɔvi amegbetɔwo gbɔ. Azɔ Nɔviŋutsu Antonio ele mía nɔvi aɖewo gbɔ, ame aɖewo gbɔ ale be mía katã míade nɔvi amegbetɔwo gbɔ le afi ma. Efie na wò Nɔviŋutsu Joshua. Kuya efie. Mawu ƒe lɔlɔ kple ŋutifafa nenɔ kpli mía katã. Mía nɔvi siwo le Mawu ƒe hame alo MCGI la le Tugato afi sia. Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ Kuya. Togbɔ be tsi le dzadzam hã la, míele edzi yim be míade mía nɔvi amegbetɔwo gbɔ ale be míate ŋu akpɔ Mawu ƒe amenuveve kple eƒe lɔlɔ na wo. Eʋukula aɖe le afi sia. Eya míekpɔnɛ esia yi. Exɔ ƒe 54 katolikotɔe. Ŋkeke blibo la katã ele dɔ wɔm be wòatsɔ akpɔ eƒe aƒemetɔwo dzi. Esrɔ̃a exɔ gbagbadɔ eye evia aɖe hã le dɔ lém mezɔna nyui o. Gatɔ fɔfɔm va se ɖe ga-10 la, eva wɔa dɔ le afi sia. Aƒetɔ Xɔse eye ne ƒo nu di ga wo la, ayi ava ɖa ŋu na via kple srɔ̃a. Gatɔ kple afã le
Efimela. Kemayi wayi apoma. Alaba wakponu Blaɖa ano. From 150 pesos to 300 pesos. Ito pong ginagamit po niya kuya ay hindi po sa kanya kaya nagbaboundary. Hakuna peso alafa na kabla toina alafa tamom. Eye etsi ozana. Eye kana peso blaton shay na ajosidong ulala na. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyo, Mang Jose. Yung kanyong inyo pong Efienao apato Jose. na ginagamit, yan ay Na globe. hindi po sa inyo at inyo pong binaboundaryhan. Esiamanya towi onye o. Dina hayane. Ela tepa. Neni na kana. Bashagbe. 50 po. 50 pesos. Peso black atong. Sa araw-araw ho, ang pinakamalaking kita po ninyo ay nasa 300. Eye besiagbe la. O neni na pona. Ada alafa to. Araw po, nakamagkano na po kayo ng kinita? Egbe la. Neni na po. Apato Jose. Ngayon po, mula kaninang umaga mula sa alas 6 hanggang ngayon. Lamdisia mala. Labas na po ang tarya. Makpo alfa avabla atong. Malinis po sa akin. 250. Eye adong si mahaya la dom la makhafana amahu. Sa pangangailangan ng inyong pamilya. De netang agama de udana na upu mapunya hiya. Matempla nudu. Plus stronya como godisu atua. Mapra nene. Ala ba ekpo gbagbado ala anyi nokpo. Vinya ha mazona o. Nana apa hiya. At yung inyong misis ay napatignan na po ninyo. Viwa plus wad. Manggagamot, Mang Jose. De dokita po bo hade. Opo, pag napacheck up ko na po yan, kulang na po sa kanya yung therapy. Dokuwa wa therapy now. Therapy ang kailangan sa kanya. Yung anak ho ninyo, ano po ang iginagamot sa Viwede. Achika kanong ola. Isa ngayon po, bumibili po ako ng gamot sa kanya pa. Refifi mala. Mala chika plemne. Kasi hindi pwede pamintin sa kanya yun dahil sabi ng doktor, wag mo yung pamintinance kasi baka magkaroon ng epekto sa kanya. Pagka alam niya mo nang nakakalakad na siya, ihinto ko na yung gamot. Pakainin ko na lang daw siya ng mga... Ne, wateng azonla ajujo achikia. Eye wadu ndudu sike achikucheche mau. Bakit ho hindi pa kayo nakakapagpundar po ng sarili ninyong pedicab? Magkano ho ba ang isang pedicab na ganyan na ginagamit nyo sa pamamasada? Nunca te wonto mateng apla do ma ano adwa pli. Neni unya. Anyan toto no asinya po. Kaka jalesi sonya no konjila mejre. Chowo achika doe alo konji doe ni. Kasi ba mi jola konji vola gara kama gara sora asinya. Yete mano ahayamdo. Unti-unti ko lang kung ano ang kaya ko. Hanggang kaya kong kitain. Hanggang doon lang. Mahirap kasi yung wala ka namang malaking kita. Dahil marami na kaming kalaban ngayon. Yung e-bike, hindi na rin masyadong... Siyawo mala. Nujajra po ho publika dali. Isang pedicab na ganyan at ano ho ba yung ano Neni wajre yung pinagkakakitaan yan lang ho ba wala kayong ibang ginagawang hanap buhay? Adoma dadag makuna kwa gacho na adobu bwara kan galasi okwa. Yan lang po ang hanap buhay. Da kamaliyo. Eser da kumanya. Ang
Magkano ho ang isang pedicab na kagaya po niyang naibenta ninyo? Pedicab mari ninyo trame. Magkano ho yung ganon? Magkano daw po? 5,000 po yun. 5,000. 5,000. Pagka ho may 5,000 kayo ba dyan sa ganyan, makakabili na kayo ng isang Ato. Ito na akpe aton asula ateng apla bubua. May mabibili pa po sa 5,000. Meron po mabibili. Pagka ho meron kayong isang pedicab na sa inyong sarili, mas makakatulong ho bang ganon para sa inyo? Nela wonto asude akpe nuwa. Opo, dahil siyempre, dahil yung iptak may dadagdag ko na sa pangailangan ng pamilya ko. Sige. Hindi ko na kailangan magtarya. Imbis na Mateng akpo gachuma. Sige po, ganito. Akpo nya pumo pazaza ubo. Ita alesula inyesi apeto Jose. Apeto Joshua. Ikaw na mag-facilitate ha. Ganito gawin natin. Ibili mo ng Nusimyawola inyesi. si Mang Jose. Kung maibili ho ba namin kayo ng isang pedicab, Ple esiana Mr. Jose. Netem plinela. allowed na ho ba kayo o kailangan pa ho ba yung magpa-miyembro kayo dyan sa lugar ninyo o pwede na po ninyo agad yun ipamasada? De ne plivode de na zen makalu uwo bloke bada ava akwa agaladeji. Sige po, ganito para hindi na ho Mang Jose ha, para hindi Mateng azen maka. Okay. Apeto Jose magano fahem azo ola na maulola. Mia anau esia. Si anyo wonto to. Alaba biatung akpada nutimo. Para po sa isang paraan ay meron kayong mapagkakitaan. Alaba la mwada nula. Sa inyong ipinangsusustine sa inyong pamilya. Ateng akpo aga de achu ema. Na wo puma pazaza beshaga. Na baka nana suyado le miasi hanao le fia. Moluko toku la afima toku daka. Si nateng aza hanao puma. Maaari niyong magamit na face mask, alcohol para pag kayo naman face mask la aha si na chono asiklobe. Alaba na do wom la. Di Blaɖa hala miasi nao. Pada kuku na aklesia. Ye gaula mau pe dɔmenyonyo ateng akpada mianu. Se mina miabia pada mucho mau bo. Panoorin niyo po ating mga programa dito po sa UNTV at sa atin pong Ira po biya pa program la UNTV la niya pa MCGI channel laji. Apa to se miya pa digital clinic hali na HB ya biya nya data asa niya pa dokta ola. Esia pa punya. Nyateng anau kapu jesila sinateng aza ayo. Na wanyeba ya nuklo manyada chunya pa dokta ola. Biya pa MCGI pa takpa ala afima malabo. Nana nyateng awa akpada nula. Kahit hindi po namin kayo kasama Kuya sa doko na pumya pa potrula. Tupa ba malik tumila niya pa ko sa mo ha wala. Esenya niya pa di kosa kla kosa la. Dan niya wa mina niya no bi amabato subo kami na lo. Nukate niya awo pada mula tumau pada mula niya no nutsu ada. Alaba apa dɔmenyonyola na ada. Mia patak pe prola afim nusikom ya wala akpada nuwa na mianya. Sa inyo si Brother Joshua po ang inyong isang bagong pedicab para Nɔviŋutsu Joshua apria nusimye bawa klefinau. Sinateng aza hana wo gbesia gbepe sasala eye maka farak azo o. Eye hekpada sianutia Nɔviŋutsu Joshua. Ne peso akpe abasi wateng aza la aza siama. kanya ngayong siguro
Lebe pateng akponan acuma. Sa ilang araw na mga susunod habang pinufulfill mo yung bagong pedicab ni Mang Jose. Bukas siguro, hindi naman tayo nagmamadali, pero baka bukas pwede mo nang ipa-deliver, brother, brother Na Josh. maulo acho ateng ana wa kwevini. Demanya nene mekwa. Palagay mo, brother Do nye acho ateng awedi. approved daw, sabi Muka ni dala susum. Yan po mga Aglobe Jose, sana po sa isang maliit na paraan Ita makatulong apeto po sa Jose. inyo. Ila mokbomba tum. Pagpada nusuyada mala. Mita wo esianaw. At kayo po ay Ngila mokbomba apotola nakpada nuwo. ng maalwan kahit na papaano sa inyong paghahanap buhay. Alaba. Po sa pagkakataon at Wojida aja manyi. aming naabala sa gabing ito. At sana po mapakinabangan ninyo munting nakayanan po ng MCGI. Mang Jose? Jose. Marami pong salamat kuya sa inyong biyaya sa akin. Akpa gadanaw kuya. Da wuya rata. Papasalamat po ako sa Da nusinanam plenya puma. maraming pong salamat. Wala akpa damnaw. Akpa gada. Esi akpa da nuga onyanam. Binatok mo sa buhay ko. Nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. Marami pong salamat kuya po. Pasalamat po tayo sa Panginoon, ang amin hong hiling lagi sa Akpa Diyos. gada kuya. Esi minamya da akpa na mau. Esi adya na chuk nyabo. Laba dɔmenyonyo kata mau be ocho. Pekwemi do nusuyada na oko. Laba mau po dɔmenyonyo na da nyabo. Bubuo kple kafu kata mau to onya. Eye nusia lo nyela mau po dɔmenyonyo apa nusa apa lolong po dɔmenyonyo. Akpa na apatola eye. Mau na jo nu apato Jose. Nɔviŋutsu Yosha. Akpa gada kuya. Akpa da mau hana mon popose. Na mau lola. Kasama po natin ang mga kapatid po natin dito po sa Malabon City ay may bigay po natin sa kanya kung yung 50 pesos. Visio la afisia nyateng awo pada muni. Peso. Bla ato kakadaka. Wako khana fala. Akami nyeba nyana abato gadola ahadala unya. Aba eya ana. Po natin sa kanyang asawa at sa isa po niyang anak, lobin po ng Diyos ay may coordinate po Eye bepada nuwana astra kple evia ha. Nyala nufula gada esianuti. Mia kple mia do biao MCGI kple mia podoktawo. Mia apo mple. To mau pepada numa kuya. Jale simon popole mia sila. Tila jajam o. Dokutu da vuvu o. Mia kple mia no visio la fisi. Ni eji na awom. To mau pepada numa. La bra MCGI chodal ama. MCGI la klana mi eji anobel lamna amo eji anokaklam da eji. Mi long Kuya Daniel. Mi bia sabat fej bezanye nawo. Mau tuenya kafkafla. Akpa gada kuya. Akpa na mau. Eji mau na iraw. Na miano visio kata la afimi. Malabong tuba. Nya patak pepau. Lano visio la akaji pili. Akpa be nyi eji la goma pom la esiama. Alaba yatem adagba pa. Apotola pa kafu afya. Ba maunyo eji eponudoni popo no anyi tebe. Akpa dabi. Ubupla kafu kata mauto unya. Visio la MCGI la kakapa akpa bubola mi eji anon wom. Ahano padan wom. Tu nenie susowa aglia. Pletosisi nenie susowa chu. Alaba miateng aida. Kopo ma. Yapa kwam. Ntu ada li. Ntu ada mali si. Akpadang mateng ay nau kabak. Akamiana biaru afima. Bahwa pomau polonok na apa dɔmenyonyola. Laba MCGI pa. MCGI wa dɔmenyolata.
salamat dai ko sa grasya nga niabot nako karon. Akpeda da yajra siva nyamo ji egbe. Ntisia makho yajra do. Yajra si unam egbe. Vinyo toy. Pala akpen mau. I akpen MCGI. Labana mitia sabuan. Nya de viaw de ko na ndudu o nyawo ha. Unang-una, salamat sa Diyos sa inyong Bagba akpen mau na nyawo si unechu MCGI lama. To bobe nya bojijibo la to liam va afisia hala mitengwe. Ya dola duman wa nya dubo. La bana akpedam simio namila akpedam nyanti hana gbesia gbepo zazaw. Sitio sio kata la fisia kwila o honuna naw. Na mwada nula nano li simio nyatem aza. Sio maganya ole miahiam. yung wish granting po namin. Salamat po doon. Napakalaking tulong po yun. Lalo na po yung printer. Wish granting. Enya peran ganda nto. Yeto fefia cho mau penyaw nti akpa kada na me la ba mi sron kada. Nusu mi sron la sposbo. Chanto siu ma mi no o. To mau pa peran plan mo ben ko mala. Nya eji ano pa tonda mesiu nya tuolan. Mesu menye novi o, utani novi alo menye novi o, mina mi akpere wonu tiko. Kasanayan ang magdadala sa iyo ng kabihasaan para ngayon maingatan. Dzinuewolia awebe wa amau. Anyala lemede asi nano doku plam la ama. Kakenye enya siwo fiawo lebe sei na wo aji. MCGI Cares, MCGI Sha. Mau toenya nuti kokwila. Lumiwanag na gayon ang inyong mga ilaw, mga kapatid, kagaya na sinasabi. Pagkakalina la amo panukuma, novio. Bale si Biblia na la ta topic wi ada. Namya pagkakalina la amo panukuma. Panwak po miya pa Dɔmenyowɔwɔ iwa kafu miya fofo sila chikula. Salamat sa Panginoon at sa lahat ng ating mga kapatid. Akpena apatola novia kata la kakapa apa pau mi eji anoka klam ay mi wo nyapa juto poko sama senu sosro si awe ba miasrɔ tumi apato Yesu so pa saunu tila ele mi akpam ba pajinu awo si afan ka black awade ke ndi ka wi de kila kana po ga ponula ya aji agoma mi da kuku mi like mi subscribe na mi apa MCGI channel la MCGI Digital Clinic alo na letbia po pla dokita wo
Alabana ala. Na lama gbegble dɔ le dziwo la, ate ŋu aƒo nu kple míaƒe dɔkitawo faa aɖeke makoe. Esia le míaƒe subɔsubɔdɔ wɔwɔ me na míanɔvi akpewo. Eye ake la míele akpe dam na Mawu la ye kple nɔviawo le xexea ƒe akpa ɖe sia ɖe. Le ame siwo li kpli mí le ekadzi le afi sia kpakple esiwo katã le gota hele kpekpem ɖe míanɔvi amegbetɔ ŋuti la, Aƒetɔ la neyra miesie eye wòadzɔ mia nu. Akpe be edzi le ɖeka wɔm kpli mí. Make míanɔvi amegbetɔ siwo le program sia yome, akpe be miewɔ ɖeka kpli mí. Abe ale si míele miakpe me sie enea, miate ŋu akpɔ míaƒe programwo le UNTV dzi. Eye nàkpɔ wo vevietɔ. Míeƒo nu tso agbeme metoto ŋuti. Yɔme bubuwo kple kafukafuwo katã Mawu tɔe wonye tegbe. Ake la, mía agble hadzidzi aɖe na mi esi ana mi lɔlɔ kple mɔkpɔkpɔ. Hadzidzi sia adzi la nɔvinyɔnu ID Kamaya yenye esia. Akpe geɖe be mi nɔ kpli mi. Akpe na Mawu tɔ nye kafukafu la fie nyi bɔkɔ na mi. Sa bawat paggawa ng iyong mga kamay, may pagmamahal itong taglay. Wasi dɔwɔwɔ ɖe sia ɖe la lɔlɔ le eme. Le be wòahe lɔlɔ ƒe dɔwɔna avee. Susunod iyong kautusan. Kung kami sa tina ay magtutulungan, Ama ay tanggapin aming nakayanan. Sa katwiran ko'y maging kasangkapan. Pagpahingakin man, may pag-asa
Bago po tayo pansamantalang magtapos, inaanyayahan po namin kayong Happy mia atbang bola. Nyela mia pembe mina mia kata mia duk badana mau. Apa to mia mau? Dia fufu mau ga nusu kata to. Lautan vida kapeng komala. Akala nyela apa danau nya apa to. Badan nami mon popo. Bala mkakasia jila nyateng awon numi. Nya awoda wo sauji. Akpe. Ba mia salam ya do kyuma wo lolola baklo o bala nama. Yada akpe nao ba adamo ba ya jira sumia sichu asioma. Akpe da nusio kata nutila fofo. Nebia o chochoka ponsimia wala. Akpe no blanu na mia kata fofo. Chekami. Balesi mia mi cheka amesu wo podo mia nutila ana. Fofo na yira jimasia. Mia kata la fofo akami la kuko pomnao. Laba afoku garo da tudami. Akau yumatitiwo chotron la ajim kakanya dojidan siwo. Awada dapi ateng akpada mianti. Akpaba miba jesinya walala. Mau nuso kata to. Eya amesi lo apan wowo kata. Ofo mi salamia do kimaba. Papa la mia pa jioma. De wo nublani popok lololata. Akpe. Eji anomianu jom. Akpe da program siya hata. Na o dɔmenyonyo na te mianobi amegbetɔ geɖewo gbɔ. Na be woase egɔme be fofo le míasi le dziƒo eye ame si wòdze be míasubɔ. Ʋuwo nuwɔwɔwo ƒe dziwo me. Na míawo hã mía adi mía fofo si lɔ mí. Eye mía katã míanya dɔwɔnu be woaɖe gbeƒã wò lɔlɔ la. Kpɔ nublanui na wò nuwɔwɔwo katã. Elaba ame bubu aɖeke meli míate ŋu ayi egbɔ si akpe ɖe mía ŋu o negbe wò ɖeɖe ko. Fofo míetsɔ míaƒe agbe, míaƒe xɔse kple ɖe asiwo me. Kpe ɖe nɔviawo nu siwo le kpekpem ɖe ŋuwò. Fofo, bubuwo kple kafukafu katã tɔwoe wonye. Akpe geɖe na wò le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ. Amen. Tanggapin natin ang basbas at ang Azɔ mina mía axɔ yayrawo kple lɔlɔ si tso fo Mawu la gbɔ le dziƒo. Amenuveve kple dɔyɔyɔ si tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ. Kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ɖekawɔwɔ na anɔ anyi kple mía katã tso fifia heyi ɖe mabɔmabɔ me. Amen.
Di man sapat ang aking tangkilik,
sa'yo kadakilaan.
like a wave in the sea, like the weeds in the field, driven by the wind, never knew where I should be. Then you came and took my hand, like a father to his child, in every step of the way. You are here by my side. No words can say how great you are, oh God. For day by day I travel in this journey. You walk me through and give rest to my soul. Give rest to my soul. Singing praises in eternity. My heart and soul desire to be my destiny. My destiny in this journey. Didn't know where to stand on this hungry land. For everywhere I find people walking blind. If they only realize just how much you care, they would gather here to serve you, Lord, our dear, and feel the power your words have to reveal. For day by day I travel in this journey. You walk me through and give rest to my soul. Singing praises in eternity. My heart and soul desire to redeem my destiny. My destiny in this journey. Many billion people in the dark and troubled world, you made me see the mysteries of all. Now we praise you in the east, all the way to where the sun sets. Your righteousness, let all the nations see. All the nations see. All the nations see. For day by day I travel in this journey. You walk through and give rest to my soul. Give rest to my soul. Singing praises in eternity. My heart and soul desire
sa puso mo ay hindi maiwasan ang pagdalaw nitong mga kalungkutan. Iyong alalahanin ay amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakabantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Pagpadadaig kahit nalulumbay, ang pag-asang taglay ay iyong ingatan. Ang dalisay na aral iyong panghawakan. Ikaw ay may Diyos na madadaingan. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Iyong ilagak ang pagtitiwala sa Kanya, kumapit, Siya ang gagawa. Kung ika'y nangangamba at puso'y nanghihina, Kanyang nalalaman ang iyong pagluha. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo. Balisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin,
pa. Ang Diyos ay pag-ibig, lubhang mapagmahal. Ang di mo masabi, siya ang may
Brothers, sisters, Nɔviŋutsu nyɔnuwo kple mía nɔvi amegbetɔwo, ŋɔŋlɔ kɔkɔe la gblɔ nya ɖi tso ɣeyiɣi vɔ siwo le nugbɔ kpɔna la ŋuti. Eka ŋkume na mí ɖe vɔ si ava amegbetɔƒomea dzi le nuwunu kekeawo me. Esime amewo atsitre ɖe wo nɔewo ŋuti ɖe nukeklẽ kple ale si woadi vevie be yewoanye xexea katã dziɖulawo la ta, kple dɔléle dziŋɔwo, dɔtotowo siwo aɖe ame xexlẽme miliɔnwo ƒe agbewo ɖa le xexea me godoo. Ke míedze nu siawo teƒe kpɔkpɔ ɖekaɖeka. Maɖitsitsiwo kple zitɔtɔwo woɖe to ɖe mí. Vɔ ƒe agbɔsɔsɔ woate ŋu akpɔe le afi sia afi. Wɔe be amewo dzi be yewoase egɔme gake womekpɔ ɖo ŋuti la o. Game la de azɔ be míawɔ ɖeka, ye míabɔbɔ mía ɖokuiwo le aʋakɔ mawo la ŋkume. Adze klo míatsɔ míaƒe gbewo dzi aƒo koko na eya ame si si ŋusẽ le, be wòaxɔ na mí tso xe sia me vivitime ŋusẽwo si me, le vɔ̃ɖinyenye ƒe gbɔgbɔ si le dziƒonuto me la si me. Bena míayɔ Mawu ŋusẽwo katã tɔ ɖe mía viwo ta kple mía viwo ƒe viwo ta, kple xexe sia me menɔla ɖe sia ɖe, ame siwo si mɔkpɔkpɔ kple ɖeɖe kpɔm be míate ŋu akpɔ mɔ na ɣeyiɣi siwo gbɔna la, togbɔ be amegbetɔƒomea le nu siawo me tom hã la, nɔviŋutsuwo, nyɔnuwo kple mía nɔvi amegbetɔwo, mina mía ado gbe ɖa. Mga kapatid at mga kaibigan, sama-sama po tayong manalangin. Nɔviwo kple xɔlɔ̃wo, mina mía katã míado gbe ɖa. Naming Diyos, namang makapangyarihan sa lahat. Aƒetɔ mía Mawu, Ng iyong bugtong na anak, mía Fofo nu siwo katã tɔ ng aming mga puso at mga tinig, le wò tenuvi ɖeka ƒe ŋkɔme la, lapit sa iyo. míewɔ ɖeka le míaƒe dziwo me. Pinasasalamatan ka namin. Gbagbagya gbã la Fofo, Kabutihan sa amin. Nararamdaman míele akpe dam sa bawat araw ng aming mga buhay. bena mɔnukpɔkpɔ si nèna mí, Na lumilingap sa amin. be wòe nye mía Mawu, Maraming mga panganib wòe le mía ta kpɔm, at mga kahirapang aming sinusuong. gblɔ be afɔku geɖewo li, Sa panahon kpekpe geɖewo li hã la, meron po kaming vietɔ le ɣeyiɣi sia me, megblẽ mí ɖi o. naririan ka upang lingapin kami. Ŋutifafa le míaƒe dziwo me. Salamat po Ama, ikaw ang dahilan kung bakit kami po ay nakapananatili pa. Huwag mo Akpenɔ sana Fofo, aming sasawaan. Pagpaumanhinan mo po wò kami tae mí sa susɔli ɖo, pagkukulang sa mga kasalanan ɖe kuku, na gawa ng sangkatauhan. megaɖe asi le mía nu o. Sana po, pasumpungin mo kami ng iyong awa. Ang mga natatakot Be sa nàkpe iyo, ɖe mía Panginoon, ŋuti, at kumikilala sa iyong kapangyarihan. ame siwo vɔ̃na wò la, be mɔkpɔkpɔ nanɔ wo me. Sana po, pakialaala mo. Mía katã míele koko ƒom na Fofo, aɖo ŋku mía nɔvi amegbetɔwo dzi, Ng mga kapighatiang nagaganap sa iba't ibang panig ng daigdig. esiwo le fukpekpewo me tom, Tayo sa karamdaman, Panginoon, ɖe dzimaɖitsitsi siwo le edzi yim le xexea me la ta, buhay. ame siwo le dɔ lém, Fofo, agbe la tɔwò ye, Magpagaling ka ng mga may sakit. nenye wò lɔlɔ̃nu la Fofo, Mga walang anuman sa buhay. bena ayɔ dɔlélawo, Baot mga ulila. ame siwo si naneke mele wo si le agbe sia me o la kpe ɖe wo ŋuti, Kung mamarapatin ame siwo teƒe aɖeke meli na woayi le xexe sia me o. kami pong mga abang, mga lingkod mo, Ne nàɖe mɔ nɛ la Fofo, upang maiparating ang iyong kabutihan sa bawat isa sa Fofo míɖe aming kuku mga wɔ mí kapwa. wò Alalahanin dɔwɔnu, mong pagpalain. ale be woawoe woasi le wo ɖokui me lɔlɔ̃ si le asiwo na mía amegbetɔwo. Ang mga nag-aabot Ɖema ke mía nɔvi amegbetɔ siwo le kpe ɖe ŋu wɔm na ame bubuawo,
wala alodomo nangangailangan ng iba. Kaawaan mo, Ama, sampunang kanilang mga sangbahayan. Gayon din po ko nublaninaw at mga kawani na makaulolong toha. mga nasa front line ng pakikipagbaka Yo kitaw mga sakit na kumakalat. mesu chodo pido anyi hena dɔlenyawo Sa kanila pong paglingap sa adong kuju comfort tatoji semawala sana po ang wujuma bio takpomla aming mga pinagdadaanan ay ko maghatid sa muna panu sew kata matungina sakop at pagkilala sa wa awomi alaba miya bobo miya do kyo sa iyo namin itinitiwala ang aming mga buhay at ni kapalaran. chono sia nubla asyo mapopo Salamat sa iyo. miya pa agba kla posala agba gada na miya dala Yesus Kristo pagkoma. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos sa mga nasa mga Dalam langit. apa secuknya mau lagu lagi po doyo yo secuknya apa to Yesus Kristo po akla bawa kula po amat takpo po na adu judemnya pejum kege. Amen. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo,